We come for no other reason but to lift up the name of Jesus. We do not come to sit and relax and be entertained, but we come to lift up the name of the living God, the Most High, El Shaddai, King of Kings and Lord of Lords. I want to lift up the name of Jesus. I want to lift up His wonderful name. That is why we come on a Sunday morning. It is to lift up the name of Jesus. Carlos Musical, I want to lift up the name of Jesus. Carlos, sing for a moment to the glory of God. Praise the name of Jesus. In the beat, yeah, it is in a free way. I want to lift up the name of Jesus. I want to I want to lift up His wonderful name. I want to lift up the name of Vamos a sama sa pamilya. I want to lift up. His wonderful name. I want to lift up. I want to lift up the name of Jesus. I want to lift up His wonderful name. I want to lift up the name of Jesus. I want to lift up His wonderful name. I want to lift up the name of Jesus. I want to lift up Hallelujah. Ako ni Soto. Hallelujah. Praise the Lord. Mabiyasan mo no kisan. Kumusan ko sumikin. Saan kumusan sumikin? Kininong din. Yeah.
the human being. I want to greet you in the name of Jesus. Sister Jessie, kom bid vir die woord. Amen. The power of the human being. If only you could realize your legal authority in the earth. If only you could realize your legal authority in the earth. Because in Genesis, God gives Adam dominion over the earth. Meaning everyone that is out of Adam, which is all of us, has legal rights over things in the earth. So today I'm still continuing after last week to speak about prayer and how to pray. So if you know that you have dominion over the earth, there are certain things you don't have to pray for, you just need to activate it. Because dominion was already given in Genesis. For example, in my property is daar 2 appelbome. Is saam met my? Kyk vir Adam, dominion over the earth. Die appelboom, die een dra geen vrug. Die ander een vir wie ek klomp water gegee het hierdie jaar 5 appels gegee. Iemand hoor wat ek sê? Ek kan maar in die kamer ingaan, op my knieë gaan, die notaboekie uithaal, en ek kan maar bid, dat op my boom appels moet groei. Maar as ek nie fisies uitgaan, om water op die appelboom te gooi nie, kan ek maar instry, en ek kan maar spring, en ek kan maar vir my 'n mutssak opsit, en ek kan maar vir my kalles aantrek, en ek kan maar doorop toe gaan, en ek kan Sangoma toe gaan. As ek die appelboom nie water nie, dan gaan daar die appels. So when you pray, you need to know there are some things that causes you to action. Verstaan julle die appelboom? Amen. Because dominion has been given, because there's some law and order in the realm of the earth, in the realm of the spirit. You need to plant, you need to water, and then you need to wait. You need to plant, you need to water, and you need to wait. En toe ek nou so gewag het, toe ek baie breekberig oor die 5 appels op die boom, toe een van my Agriëse kinders nou oor die muur gespring, en toe die appels nog gereg, maar toe vat hy al 5 appels en toe sê ek oor die muur. Toe sê ek, hier is een volk, toe sê hulle, pastors, hy wat daar loop. Nou denk niks meer aan. Go to the next slide. Wees geestelik. Ek hoop nie iemand let op waarmee ek kom preek nie net elke Sondag. Ek is besig met 'n aanlopende teaching. Wees geestelik. Have you been practicing to be spiritual? Amen. Wees geestelik, jou reaksie op sekere dinge kan nie meer in die natuurlik wees nie. Dat jy eens toe hulle jou uitdaag te vloek jy, eens toe hulle jou uitdaag te skeld jy terug, eens toe hulle jou uitdaag te skeld jy weer, en Amen. jy weer, en Amen. wys jy vinger. Amen. Dat die geeste, Yes. praat ek saam met verkeerd. Wees Heilige Gees bewus. I want to tell you. In die daaglikse lewe is u hele wese Jesus bewus. Heilige Gees bewus. What are the things in your life distracting you from time with the Holy Spirit? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Die een man het my gister gekyk by die werk van Across the Room. Want ek sit daar, ek is besig met my werk in die vergadering, maar ek is op weer my mond beweeg. Ek het gesien ek kyk my, because terwyl ek my werk doen,
as ek besig om te bid. Because ek weet dat die duiwel is in elke plek. Are you with me? Sondag, maand, Vrydag het my ouma, sou my ouma verjaar het. En in die gees van die Here, ek kom keer toe en keer gestrooi het gedink aan gaan neefnies. Want ek wil kom bid by die kerk. Toe die Here toe is, toe gaan ek maar nou huis toe, na my ma toe. En toe het daar so sit, toe sê die gees van die Here vir my, lê vir die hele kinders hande op. En so per toeval, toe kom al die kleinkinders en die agterkleinkinders in. En as 'n paar van hulle wat die daar was, toe sê ek dat roep hulle. Toe sê ek die Here het my gestuur om julle te salf vandag. En ons het 'n wonderlike tyd in die Here gehad. En ek het hulle eintlik in 'n lyn gestaan. Prys die naam. Wees geestelik. Wees geestelik. Because ek kon net daar gesit en verkuier. Maar ek het die gees van die Here onderskei en die tydsberekening van die Here. The growing Christian masters the art of obedience and submitting to their leaders. Gaan aan. Wees geestelik. No explanation. Daar gaan nie sonde in nie. Amen. Maar sê hulle nou, daar gaan nie sonde in by die hemel nie. Daar kan geen verduideliking wees wat die dag kan tel of vir jou vry kan spreek oor sonde die dag wanneer die Here gaan kom nie. Halleluja! Dierbares, maak nie saak hoe groot of hoe klein die sonde nie, daar gaan nie 'n vlek, 'n krekel, 'n sny, 'n wond, 'n hou kan nie ingaan nie. Yes. Because wanneer ek by die hemel ingaan, dan is asof ek by 'n onverganklike, van verganklikheid na onverganklike verander. It's a bypass, it's a transformation, want jou gees gaan verander word tot 'n perfektheid, so as jy daar deurgaan, dan kan niks van die aarde saam met jou deurgaan nie, as 'n portal. Because as ek met sonde ingaan, wil dit sê dat God vereensalig hom en maak hom een met sonde en God kan nie met sonde nie. Amen. Jy kan niks verduidelik. Yes. You either choose Christ Jesus or you choose the world. There's no in between. So as jy ongered is, dan is jy 'n kind van die duiwel. Ek wil vir niemand seermaak. Maar as jy ongered is, daar sien, it's either the children of God and the children of the devil, but there's no children in between. As of jy's warm en of jy's koud, maar low, there's no such thing as there of God. Is jy saam met my? I'm holding you up for where I'm going. You are either in the church, deel van die liggaam van Christus, of jy's in die wêreld. But you can't be in both at the same time. Some people were some people live good Christian lives, but they are not consecrated. Consecrated bedoel, die lewe heilig maak het. Consecrated is cheap kino. Ek is afgekap. Ek is by Abraham ingeënt. Saam met my. Now some people live good Christian lives. Can we go through the list? Amen. Good Christian lives. I read my Bible, tick. I come to church, tick. I go to the prayer group, tick. I make all the events, tick. I go to everything, tick. But I'm not holy. Hoor iemand wat ek sê? So ek kan 'n Christen wees, but then I'm not being dedicated to the Lord. Because maybe I'm a Christian and I tick all the boxes, but the movies that entertain me is movies of the devil. How are you a Christian, but you enjoy watching killings and shootings and horror? As you said with me, Amen. something about that is connecting to your spirit and you seem to be attracted to it. It's either you cut off, you switch off, or you watch something wholesome and holy. But holiness cannot connect to the unholy, because die Heilige Gees binne aan jou
Holiness is a battle. Amen. Because you could be walking in the road and you could be praying, but in your eyes see something that you didn't want to look at, but then you saw it. Amen. And because you saw it, it caused you to sin. Say the Bible so. Amen. Hallelujah. But then the consecratedness in you must tell your eyes, I saw it, I looked, but let me turn my direction. As jy keer vanmorgen. Amen. Because heiligheid is dat ek dieper gaan en ek gaan meer in sy teenwoordigheid en ek soek nie net 'n kerkervaring nie, maar ek soek 'n Heilige Gees ervaring sodat ek geonderdompel kan word deur die vuurkrag van die Heilige Gees en dat die gawes van die Heilige Gees in my lewe gedemonstreer kan word, want ek is nie net 'n kerkmens nie, maar ek is 'n Godmens, 'n geestelike mens, 'n mens wat wandel in die wil van God. Sê amen. Amen. Jy het ons nou saam gesing in die evangelie. Yes. Nou die is die evangelie. Hallelujah. Die evangelie wat sê jy krom aangekom, Jesus. maar jy kan nie krom bly nie. Yes. Jy skeef aangekom, maar jy kan nie skeef bly nie. Jy het gekrekel aangekom, maar jy kan nie gekrekel bly nie. Want die Here, halleluja, wat transformeer. Hy sal jou in jou kind sy teenwoordigheid aanklaar, dat jy moet klaar maak met sonde, want daar gaan die sonde. Halleluja. Consecration. 1 Corinthians 2 vers 14, the words are small. Use your Bible. 1 Corinthians 2:14. Does everyone have their Bibles with them? Check your road if they have their Bible. Is there anyone that does not own the Bible? Put up your hand if you don't own the Bible. Right, where's my father? Kung sa'yo namin vandaag pa kami lima, ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Met pa kan veel Bijbels 18. Met pa kan veel Bijbels 4. As je dit zegt, dus amen. As niet wordt vertrekt de Bijbels 1993. Corinthians, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Can I keep saying? If someone prays in tongues, the spiritless person says they make it up. The spiritless person says they are crazy. The spiritless person says, what are they on about? But the person of the Spirit knows that when you pray in an unknown tongue, that you are elevated in the realm of the Spirit, and that mysteries are being revealed to the Spirit-filled person. Because you need the Spirit to understand the things of the Spirit. Because while you don't have the Spirit, you will think it's foolishness. Amen. Oh yes. Hoekom die mense omval? Ons kan nie verdriedelik nie. Van ons skoot die mense om. Yeah. Have you seen this church? Have you been in this church? No, I've been to other places where things happen. I can't speak for them. But here, this pastor says, keep them up. See, some at me? If they fall because it's the power of God. I've had people fall under the Spirit and then their body is here, but their spirit is taken to other places because that's what the Spirit does. Now you may not understand it, but the Holy Spirit, once He baptizes you with fire, you will understand the things of the Spirit. Come on. Hallelujah. 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 Jesus. Holy Spirit. Yes, hallelujah. Nou gesing het, dan voel jy hier sak. Ek weet nie wie saam met my gevoel nie. Jesus. Maar hier sak die gees van die Here. Net 'n koortjie. Ander mense sal sê, julle tuig net met hy keer. Julle kan niks meer as tuig doen nie. Maar
aan. Toe stuur ek vir iemand 'n boodskap, where are you now? Jy moet weet as ek vra, sê een van my aan hier en aan there, whatever to say, maklik nie nou by die huis kom. Maar die Here sê jy moet nie daar wees nie. Jesus. Or the next day, the person celebrate. Dankie dat jy 'n wagter op die muur is. Dankie dat jy nog bid vir my. You understand? Because the person knew that message and there was confirmation of the message the same evening. Get out! Because you might die along the way. Maar die Here sit 'n wagter op die muur. Wat geestelik is, wat geestelik kan hoor en wat geestelik kan optel. Something is happening in the realm of the Spirit. Heilige Gees. There's power in the name of Jesus. En gaan nou ek is vinnig aan die beweeg. Because they are discerned with the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things. But such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of God as to instruct him? Toe die Here gesê het laat daar lig wees en daar was lig. He just spoke it. No one gave him advice. No one told him how the trees must look. No one told him how the animals must be formed. No one gave him advice what colors to choose. Should grass be green or should grass be red? Should the river be blue or should the river be... No one gave God advice. He is intellectually able to authorize himself. He doesn't even need to think about creativity because he is creativity. Iemand verstaan wat ek sê? Hallelujah. No one needs to tell him that this color goes with that color. You know, some people get their colors wrong. I don't want to be offensive, but some people get their colors wrong. But not the people of House of Elijah. But God needed no one to give him advice. Amen. Because he just knew, let there be light. Yes. And there was a big bang. Jesus. En ek wou die kinders help wat evolution moet doen in die skool. He spoke. And it couldn't have been a small thing when God said, let there be light. Because you still get the speed of light. So when he said, let there be light, what his word went at the speed of light. And there was a big bang. So there was a big bang. And then matter came into existence. And then planets came into shaping. Can I get the witness? Because God is intelligent. God knew that he needed all the ingredients to form what he would later call humans. So when he said, let there be light, and he created the stars and the planets, he knew what we needed. Because sonder die son kan die plant ook nie alles kry wat hy nodig het. Can I get the witness? Daar's water op die aarde, omdat God dit in wysheid geweet het, dat ek en u water so nodig het. Niemand het hom advies gegee. You and I need advice, but not God. So when you go to God in prayer, you better know He has all the answers. Jesus is the answer for the world today. Above Him there is no other. Jesus is the way. Nou sê Paulus aan die einde van die skrif, hy sê, but we have the mind of Christ. En dit bietjie los, kom ons gaan aan. Pray. Iemand sê pray. Kyk of die mense in die ry reg is. Pray knows the person of God. Because when you come to pray and in prayer, you must come calling His names. So when you enter into the space of prayer, don't come and ask immediately, but come and celebrate Him and worship Him and name Him. He wants to be worshipped. He wants to hear who He is. So when you come into prayer, ek het altyd maar my ruimte gehad, groot en almagtige God en hemelse Vader. As jy saam met my, almagtige God en hemelse Vader. U kan nie eers aan. Jehovah is your name. Jehovah Rapha, Tsidkenu, El Elyon, Elohim, El Shaddai. As He saam met my. And so when you come into His presence, you come celebrating
Kings and Lord of Lords. You celebrate who He is. Here He is getuig in roemryke dade. Here U is die God waarvan die heidene getuig. U is die God van Israel. U slymer nie en U slaap nie. Here U is nie ek bid nou. U is nie 'n mensekind wat U sal lieg nie. En ek kom biddend na die Here toe, want Hy is die koning, almagtige Here. Aan U goedertierenheid is daar geen einde nie. Eerste en laaste, begin en einde, Alpha en Omega. U is 'n wonderbare heiland vir my. Pray knows the person of God, author and finisher of my faith, provider, hallelujah, sustainer. That is who He is, Lord of my life, lover of my soul, the one who died on Calvary but rose again, Jesus Christ, Elohim. He is Yeshua, the Savior. Praise knows the purposes of God. Can I get a witness? Prayer knows the purposes of God. Your prayer cannot go against the Bible. Come on. Hallelujah. The prayer cannot go against the Bible because your prayer must be in the will of the Father. Yes. Here, as ek te veel gevra het, Here, as ek verkeerd gevra het, vergewe my. Maar Here, ek wil vra according to your word, according to your will, and according to your way. Hallelujah. And prayer is persistent. Persistent means I don't give up. Prayer says that I pray continuously. Ek vra nie net vandag en dan hou ek op, want ek gee moed op en ek gooi die tou in. Nee, ek moet aanhou bid totdat die Here vir my deurkom. I'm persistent. Next one. Faith attracts the attention of God. Amen. Faith attracts the attention of God. Can I just share this? The Muslims also pray. Amen. The Buddhists also pray. The Satanists also pray. The Hare Krishnas also pray. The Indians also pray. But it is faith that moves the hand of God. Heaven only responds to your prayer if there is faith in the pot. You can have all the ingredients and all the beautiful words, but if you do not have faith, nothing is going to happen. Faith attracts the attention of God, to believe in God's ability to do things amazingly and exceedingly and abundantly and above all that we may ask or seek of Him. Ken jy daai skrif? Daai skrif. Prayer is to know your authority in submission to the authority of His word and His being. If you know who you are, then you know Matthew 10. Matthew 10 verse 1, we don't have to go there. It says, ons het die autoriteit gekry om oor siektes. Halleluja. Ken ek die witness? Matthew 10 vers 1. I want to read it this morning. It's one of my favorite verses in the Bible. En hy het sy 12 disciples na hom geroep en aan hulle die mag gegee om onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Yes. Daai is die autoriteit wat hulle gegee was. So when you come to sickness, you command, you don't counsel the sickness. When you come to sickness, you command it to leave, you don't beg and plead. Yes. Hallelujah. Because you have already been given the sickness, authority over the sickness. As jy saam met my? Thank you, Jesus. If you need money, don't pray. Okay.
Sommige van ons bid nog, Here, ek wil geld maak, Here. Change your prayer. Maar die geld is klaar by aarde. Jy maak ons geld nie. Come on. You can't pray, Lord. Lord, help me to make money. You are not the reserve bank. Look so rich. Because I need to change your speech. Listen, sabi met ek het iemand nog. Here, ek wil geld maak. Here, wys my om geld te maak, Here. Wie die om geld te maak? Klap op hom. Sit dit hier in pres. Maak het blad. Maak het papier. Print dat op. Kry die stamp van die government. Kry die minister van die reserve bank om te sê. Hy sal die geld maak. Amen. Ek en nie wil ons die geld maak. Ons wil geld hê. I'm changing your way of thinking. Here ons presie. Ek wil nog al die jare, Here, ek wil geld maak. Sê, Here, ek wil geld hê. Change your prayer, Lord. Let money locate me. Because ek gaan dit nie soekie. Let it find me. Here, ek bly my nommer 1 King Christen. Let money find me. Changing of your prayer. Changing the way you pray. Lord, my faith. Okay, Hier's mense wat nie wil geld hê nie. Ek sien hulle in action. Hulle sê, choose still. Now your authority. Next slide, please. Thank you, Jesus. As die ander laptop nou 'n lang proses. Okay, los maar dat ek. Kom ons gaan ons eie Bybels. Dis baie klein, 1 Korintiërs 14. I'm gonna end off well. Thank you, Jesus. Is hier nog hier keer van die Amen. Am I teaching someone? Change your speech when you pray. Change your thinking when you pray. Change your mentality about what you are praying. Amen. Sommige mense het R1000 nodig, dan bid hulle net vir R1000. As die R1000 klaar gebruik is, dan moet jy weer bid. Maar as jy keer van die Amen. try to change your thinking. Amen. Give me 1,000, pray for 10,000, sodat jy kan klein geld hê. Amen. Halleluja. Vers 26. Ek wil ons moet saam lees. As jy kan sien op die bord, dan is het goed. Hoe staan die Satan, broeders? Ek preek nie oor geld nie. Geld is my voorbeeld. As jy saam met my? Amen. As die voorbeeld wat in die skill van preek kan jy toepas. Halleluja. Ek wil nou amper vir die jong mense gesê dat W moet dit check. Wat bedoel dit? W moet dit check. Ek hoor nou die mense sê heel veel W moet check. Okay, ek het musiek maar doen. Hoe staan die Satan, broeders? Wanneer julle saamkom, dat is 'n snaakse klompie mense wat daar aan die ander kant staan. Die een klap die hande en die ander speel gitaar. Die een sê halleluja en die ander een sê dis waar. Ons is vir die wêreld 'n snaakse klompie mense. Want hoekom roep jy dan nie? Net een glas is net een glas. As waar ja. Een glas gaan ons nie sien. Ja. Hulle sê Ek het jou gehoor hoe minister die duiwel vir u as Christmas. Come on. Is ons Christmas. Come on. Okay. Ek moet net al vergifnis gevra vir Christmas as jy pyn. Pas julle nou. Hoe staan die Satan, broeders? Wanneer julle saamkom, so julle moet saamkom, Amen. dan het elkeen van julle 'n psalm, Yes. of 'n lering, ek teach kerk, of 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging. Laat dit alles tot stigting. Hallelujah. God
people come into the church and use the space of prophecy to attack and to break people down. Want die skrif sê vir my tot stigting. Yes. As jy 'n diepe woord het, gaan hy in persoonlik toe. Maar die plek van openbaring is om niemand af te breek. Come on. Die Gees van die Here kan hom praat. Come on. Die Gees van die Here stel jy nie verleen. Yes. Want dit moet tot stigting wees. Jesus. So die skrif sê. Hallelujah. En as ons jou ook vermaan ons jou tot opbou. Amen. En as ons jou geslaan het met die sweep. En dat jy lekker huil, dan smeer ons jouself op aan. Amen. Amen. Maar dit moet wees tot stigting en nie tot afbreek. En as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat een dit uitlê. Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste een swyg. Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Dankie Here. En die geeste van die profete is aan die profeet. One of my favorites, because the spirit of the prophet, says the English, is under the prophet's control. Is jy saam met my? Gone are the years when the pastor said, sit down. Dan voel iemand, hulle moet nou nog hier rondsweef en die stoele moet uitgeskuif word. We said, sit down. Amen. Because the spirit is under the prophet's control. Yes. Hallelujah. Dankie Here. Sommige dienste was 10 ure. Dan moet ons nog steeds amen en halleluja. Maar as die Gees lankal by die deur uit. Because nou praat ons soos in ons eie uit. Amen. Because we like our voice. Yes. Maar ons moet in die Gees bly. En ons kan nie begin in die Gees, dan eindig ons in die vlees. Dis wat die skrif sê. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Want in die kerk van Korintiërs, as u die geskiedenis gaan kyk, dan sal u sien, die was 'n kerk wat geskel het. Die kerk het in die gemeente opgestaan, die een en die ander een skel met die ander een van een hoek tot die ander hoek. Dit is die geskiedenis Amen. van die kerk van Korinthe. Sy saam met my, en die vroue wou meer praat as die mans. Yes. Amen. Hy sê Korinthe kerk. Korinthe kerk was deur mekaar. En toe met Paulus, hulle het die gees gehad, maar hulle het die orde gehad. Maar God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is aan hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra. Want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. You must study that in the Greek, then you're going to come tell me again. Amen. Verse 36. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom. As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, sê vir iemand langs hom jy is geestelik, Yes, geestelik. moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word. Yes. Laat alles welvoeglik en ordelik Geskied. toegaan. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Some people won't invite you to the churches because you speak in tongues. You want me? Maar hier sê die skrif moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Is there another? Is this the last one? Thank you, Jesus. Kom ons gaan na Genesis 18 vers 16 toe. Can you switch to the other laptop? Give me 15 minutes. I want to teach you prayer. We're going to intercede now.
Sê vir iemand langs aan u, bid vir my. Because you might just be my intercessor. Ek hoor die mense praat. Bid vir my. Because you might just be my intercessor. Je moet hem helpen. As jy hier is, some of us make friends, but we don't make intercessors. Come on. Can I say that again? Some of us make friends, but we don't make intercessors. So you can have lots of friends, but they are not praying friends. When you are going through the rough, going through the most, do you have a circle of people that are interceding for you? Hallelujah. Bring net vir my sleutels, bring my huissleutels hier. Thank you, Jesus. Ek wil 'n keer steek op die volgende. Ek gaan klaar maak voor ek van die loop nie maar. Do you have friends or do you have intercessors? You're gonna love this. Hallelujah. Make quick, please. Iemand die kan nie kies daar. It's fine. No, my kies gaan dit dan net my kies verstaan. Dankie. Bring my keys. I'm gonna need my keys. Sorry, Dick. Ek wil 'n paar sleutels hê. Let's go to Genesis 18. As jy lekker kan bly die Bybel. Bly gou. Jy moet nou net bly, ons bly by 18 maar ons bly nie. Ek wil die lekker vat. Kyk vir my. Jy kyk die Bybel. Kyk die chapters. Follow me. Look at the Bible and look at me. Dankie Here. Ek is die saam met die Gees van my. Amen. Maar die Here gaan jou stuur. Hy moet my kies kry met die blou aan. Bring die klasse kies. Ek het so klop sleutels. Dankie Here. Kyk Jesus. Hy is die klasse kies. En die office kies. Dankie Here vir die office. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Genesis chapter 12, roep die Here vir Abraham. As iemand saam met my, in Genesis chapter 12, roep die Here vir Abraham. In Genesis, maar die Here sê in Genesis chapter 12, los jou familie by die huis en trek waarna toe ek vir jou stuur, moet van niemand saamvat nie, maar toe vat hy van Lot saam. Nou, vriende maak dat die mense wil saamvat. Yes. Amen. Want jy wil nooit alleen gaan waar die Here vir jou sê Yes, nie. come Want as on. jou vriende nie saam gaan nie, dan gaan jy ook nie. Maar die Here sê in 12, los vir almal en gaan alleen. Because the intercessor is a maturity, want die intercessor weet ek hoef nie saam ouderlik nieuw te gaan om hom te support nie, because ek sit by die huis. 'n vriend wil altyd saam wees, Yes. maar 'n intercessor sê, ek het jou in die spirit. Come on. I got your back. Come on. Come on. Julle dink nou, nee, Come on. julle dink nou. Come on. Chapter 12 sê die Here los vir almal en trek. Chapter 13, omdat hy nie vir almal gelos het by die huisie, toe kom 'n skeiding tussen hom en Lot. En die Here sê, gaan weg van Lot af. Jesus. In 14 praat Abraham, hier kom 'n lekker een in. In 14 praat Abraham met die priester Melchisedek. Yes. Betale tiendes. Amen. Amen. Bonus. Yes. In 15 maak God met hom 'n belofte. Come on. Dat jy gaan die vader van baie nasies Come wees. on. God is nie mense kan Yes. so lief nie. Yes. Toe hy geroep het in 12, toe weet hy in 15 gaan hy vir jou 'n belofte gee. Hallelujah. In Come on. 16 maak Abraham 'n kind by iemand anders omdat hy
hoofstuk 12 is die God van hoofstuk 16. Moenie met die duiwel dans, omdat die Here nog nie sy beloftes nagekom het nie. Moenie met die duiwel dans, omdat die Here nog nie neergekom het nie. Dit sê dieselfde God van 12 as die God van 13, en die God van 14, en die God van 15, en die God van 16. Oh, hallelujah. En amper in 16 mos Abraham sy destiny op, omdat hy opgegee het, getwyfel het aan die belofte van die Here. En kom om vir iemand te sê, wanneer jy van, moet jy opgee nie, moet jy twyfel nie, want die Here is onveranderlik. En nou kry hy vir Samuel, nou dat Abraham, ek het mos nou 'n seun, maar dit is nie die tafel wat die Here vir jou voorberei het nie. Het lyk soos 'n seun, het is 'n seun, het klink soos 'n seun, maar as jy die seun van die belofte nie. Come on. Dancing with the devil can produce fruit, maar vrugte. Hallelujah. Jesus. En die einste Ismael se afstammelinge Come sê on. tot in vandag toe, Come on. die seun van die belofte van in hoofstuk 16 het Abraham gedoen wat hy nie moes doen nie. Jesus. Vers 17 verander die Here sy naam as 'n blessing vir Come iemand. on. Van Abraham Na na Abraham. Abraham. Yes. Want jy kan nie Abraham wees met 'n belofte van vader van nasies nie. Come on. Want Abraham bedoel vader van nasies. En hy vat vir Sarai en hy maak vir haar Sarah. Want sy gedink sy's verby die maandelikse reël van 'n vrou. Maar die Here maak haar swanger sonder menstruasie. Want hy is die God van die onmoontlike. Ek sê no one can get pregnant without a period. But the process of the period before. The process of the period before. Because the egg goes to the ovary. And if the egg is in the ovary, it's the right time for the seed to be planted. And when they connect, they marry, they come into union, and the two becomes one. Jesus. Maar die Here verander in 17, nie net sy naam nie, maar hy circumcised ook vir Abraham. Amen. Daar gaan nie sonde in nie. Yes. Maar die circumcision is om af te consecrate. Want jy klap die vullis af, Yes. sodat jy heilig en skoon kan wees, die circumcision. Maar Paulus sê ons is nie meer by die circumcision Yes. van die vlees nie, maar Maar ons van is die nou hart. by die circumcision of the heart. Yes. Want alles wat vuil is in jou hart, moet jy afkap, sodat jy heiligmakend kan lewe. Gee die Here prys. Hallelujah. So vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, klomp dinge gebeur, en hier kom die Here. Dink nou net van Lot geskei. Yes. Hy het van Lot gesê, Lot gaan jy links, dan gaan ek regs, en as jy regs gaan, dan gaan ek links, maar saam gaan ons nie. Amen. Sê Lot kies hy die groene weivelde, Yes. afvat ek maar die woestyn, maar die groene weivelde was eintlik die belofte van Abraham. Amen. Don't let people take your blessing. Because your blessing is personally and specifically, individually designed for you. So if you give your blessing to someone else, it will cause them an accident. Because the blessing was never meant for them. Ek praat nou wat diep dinge in. Sê vir iemand, kry vir jou intercessors. Kry by intercessors. Amen.
En kan ek gou net die titel van intercessor cancel. Amen. Because intercessor is nie 'n titel. Yes. Daar is geen Amen. titel in die Bybel. Jesus. Intercessor is not a fivefold ministry. Yes. Intercessor is the role of every Christian. Amen. Some people have made it a title and a position in a church, and that's why the other people have become lazy and they don't intercede because they leave the praying for the intercessor. But I teach House of Elijah, of jy nou dink jy's die swakste of die sterkste, jy moet intercede. Because every Christian is supposed to be an intercessor. Show me in the Bible where intercession is for specific people. I'll wait for the verse. I'll wait for the verse. Ek sal wag as hy enige iemand. There is no such verse. Because the call to pray is the call for everyone. Amen. Everyone is supposed to pray. Intercession is when you stand in the gap for someone else. Take note. Lotse mense het gestry met Abraham se mense. En die weggaan van mekaar was nie mooi nie. En Lot bevind hom omdat hy nie die blessing kon maintain en handle nie, want dit was nie sy blessing in die eerste plekkie. Hy moes gebly het in hoofstuk 12, maar omdat hy saamgeloop het in 'n journey wat nie syne was nie, toe eindig hy en sy familie op in Sodom en Gomorra. Sometimes you walk with, but you're not supposed to walk with them, and it will take you to the place of sin, because you weren't supposed to be there in the first place. Maar diezelfde Abraham, vir wie Lot seer gemaak het, as die Abraham wat nou in 18, take note, die Here beloof vir Abraham 'n seun in 15. Maar in 18 is Isak nog nie gebore. Kan jy vir mense bid? Come on. As jou blessing nog nie gekom het. Come on. Kyk in 21, geboorte van Isak. Gaan terug na 18 toe. I'm teaching the church. Can you intercede and pray for people that hurt you? Can you pray and intercede for people when your blessing didn't come yet? Oh. Vers 16 sê, I'm 18 verse 16. I'm going to read the verse and you're going to be blessed. Chapter 18. As ek saam met my geliefde, vra vir iemand langs aan wie, is u my intercessor? As jy my intercessor. Look here. This key is the key to Rule 29. Dit is my nuwe klas. If you go to Rule 28, this key won't unlock 28. Come in. Say I can switch to the spiritual now. I can give generally the key of 29. And she can go to 29 and unlock 29. And she can go into 29. But the authority of 29. So sometimes other people have keys. But the blessing is yours. And so sometimes you give keys away, but it was yours to open. And sometimes you have keys that must open something for someone else.
your intercessors, to the people that God has designed and authorized and designated to be your opening of doors, then you get the blessing. Get the right people in your spaces. Get the right people in your spaces. Get the right people connected with you so that doors can open. I release the authority of an intercessor. I release that you will know who is your intercessor. Kan ek gou vinnig hardloop? Mary sê vir Joseph, sy swanger, die baba doen niks. Julle moet die Bybel lees. Julle moet nie die Bybel lees. Ek is slim. Ek lees die skrif. Toe sê vir Come on, sir. Joseph sê, ek is pregnant. Toe doen die baba niks. Maar toe sê by haar intercessor kom. Maar toe sê by Elizabeth kom. Toe sê by haar intercessor kom. Toe sê by Elizabeth kom. Bybel sê toe sy groet. Toe groet Elizabeth vir haar. Want die kind het gespring. Die kind in haar mag spring en die kind in haar mag spring. Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou skoon en wat is dit dat die moeder van my Here. Ek sê jou intercessor sal Jesus. So you will get to lots of people. Die vrou van bloedvloei was by al die dokters. Maar toe sy by haar intercessor kom. Come on. Jesus was haar intercessor. Die soom was die intercessor. Die soom was die middelpunt. Sy was by al die dokters en die geneesheers en hulle die middele gehad wat die siekte gesond maak. Haar was 'n middel om die siekte te stop, maar dit kon nie haar siekte stop nie. Halleluja, maar totdat sy my haar. Maar nie elke dokter is jou dokter. Okay. Toe die manne, die engele, take note, ek gaan nie alles lees nie, want tyd gaan ons vang. En gees, wees geestelik. Tyd en gees gaan saam. Is jy saam met my? So jy gaan nou die, you read from 18, chapter 18, verse 16 till 33. Are you with me? You read it out. Ek gaan dit nou verkort. Take note. Toe die Here kom om vir Abraham te sê en vir Sarah te sê dat alles hier op 'n vergevorderde ouderdom, julle gaan 'n seun baar. Toe kom daar 3 engele en hy slaan vir hulle tent op. Amen. En hy gooi vir hulle in die tent. Amen. En hy gee vir hulle kos om te eet. Yes. So Abraham het eens geweet hy dat hy house engele nie. Amen. Maar toe hulle weg was, toe besef hy dat hulle engele was. So Abraham het 'n experience gehad wat dit is om te intercede en om te mingle met engele. So hy het 'n heavenly experience gehad sonder om het te besef. Maar in sy nabetraging, in sy oordenking, toe kom hy tot die slotsom dat ek het al met engele gesit. Wanneer jy in gebed is, gaan jy sommige dinge ervaar wat jy nie gaan realize in die moment wat het is nie, maar in jou oordenking agterna, in your thinking about it, you will know and understand and realize that you've met with God. So nou kom die engele vir 2 redes in chapter 18. Die engele is op pad om vir Sodom en Gomorra te verwoes, maar on their way kom hulle om vir Abraham te
engele wat op 'n missie is en hulle kom vir die stad se verwoesting, maar hulle kom vir jou blessing. Because jy kan 'n Elsies wees met sy geskied en sy verwoesting en sy deurmekaar en die engele kom om die stad, halleluja, aan te raak, maar hulle kom na jou adres toe met 'n blessing. Die hele straat is onroerig, maar jou huis het vrede. Die hele straat is deurmekaar, maar jou huis dien die Here. Die hele straat, halleluja, is in rep en roer, maar jou huis is in gebed. Ek sê jou huis het engele gestuur vir jou blessing, vir jou breakthrough. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Die een kind het gesê, meneer, I love to come into this room because when we come into this room, it gives me calmness, peace. Ek is gestres, maar as ek hier kom, dat sak my stress levels, because that's my attempt that I try to create. Thank you, Jesus. So almal by jou werk kan in 'n oomblik gestres wees, waar die engele kom om die stad te beroerd te maak. Maar dan sit jy in die vrede van Jesus. Because die engele het nie na jou gekom met hulle mandate, maar dit is separate mandate. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maar Abraham weet hoekom die engele na hom toe kom. En hy sê ook vir hom hoekom hulle nou na Sodom en Gomorra toe gaan. Maar hier kom Abraham se hart in. En dit is wat ek wil losbid vir hom. Abraham se hart sê, Here, ek weet Sodom en Gomorra is vol sonde. Maar as 50 regverdige mense is, sal U die stad spaar. Want in sy kop hou hy dit, my neef en sy vrou en sy 2 dogters is in hy stad. So as die engele nou die stad gaan verwoes, dan gaan Lot, my neef en sy familie ook ondergaan. Is jy saam met my? En die Here sê ja, as 50 gevind word, dan sal ek hulle spaar. Abraham is besig om te intercede, because hy het al met engele 'n conversation gehad. So nou in die tyd te weet hy hoe om met engele te praat. En omdat Abraham nou sy naam ken, en omdat hy gesircumcised is en sy posisie ken, heiligheid, het hy die autoriteit om met engele te negotiate. Come on. You know who you are when you know that you can negotiate. Hiskia moet sterwe, maar hy draai sy rug teen die muur. En hy herinner die Here wat hy vir die Here gedoen het. Because hy is besig, wat hy weet wie hy is, nou kan hy negotiate. En sy negotiation maak 'n plus 15 jaar aan sy lewe. What do you need to pray for today? What do you need to intercede for today? Who do you need to intercede for today? Vanaf. Hy vra Here, as er 30 mense regverdig en heilig is in Sodom, sal U die stad spaar? Die Here sê ja. En dan gaan verder in die negotiation en vra Here, as er 20 mense regverdig is in Sodom, sal U die stad spaar? En die negotiation gaan aan. En niemand weet die engele staan al met 4 kole, met brimstone en fire, om die stad te verwoes. En Abraham vra Here, as er 10 mense is, heilig in Sodom, sal U die stad spaar? En die Here sê ja. Onthou, Abraham se intercession was vir Lot, was nie vir Sodom en Gomorra. En toe die vuur val op die stad, toe kry Lot en sy vrou en sy 2 dogters 'n escape. En hulle ontsê die vuur val en die skote klap. Maar hy nou weer Elsies toe. En die skote klap en die skote klap. En jy was ook in die straat toe hulle begin skiet en die skote klap en die skote klap, maar daar's iemand wat besig is om vir jou te bid. Daar's 'n groep op WhatsApp wat besig is om te bid vir
Avenue, vir Hazelstraat en Community-straat, vir die 11de laan en vir 14de laan, en die ding ring in jasies, maar daar's 'n man op die wagmuur, en daar's vroue op die wagmuur, en daar's 'n WhatsApp-groep op die wagmuur, en daar's mense wat intercessors is, en daar's mense wat bid, en sê, Here, ons bid vir Avenue, Here, ons bid vir Leonsdale, Here, as daar aan 10 mense is, en Avenue sal hierdie stad spaar. En Lot en sy vrou, hulle hardloop en die Here sê vir hulle, moenie omkyk nie. Die engel sê vir Lot en sy familie, moenie omkyk nie. Maar omdat Lot nog nooit 'n conversation met engele gehad het nie. Come on. So prayer is your training ground for communion with heaven. So that when heaven speaks back to you, you will know how to interpret the translation and the transliteration of heaven. Lot het nie gekend van met engele praat nie. En toe draai iemand in sy familie om en sy verander in 'n soutpilaar. Fast forward, die intercession van Abraham maak vir hom geseënd. Lot het getrek na Moab toe, maar Abraham het getrek na Kana toe. Kana, halleluja, Kana, daar gaan die sonde in. Maar die belofte was nooit vir Lot nie, maar dit was vir Abraham. En omdat hy in 18 vir ander mense kon intercede, toe beloof die Here vir hom in 21, hier is Isak, jou blydskap is volkome. Want Isak bedoel laughter. Vir elke season wat jy nie kon gelag het nie, weens omstandighede, bring die Here in chapter 21 jou laughter terug. As jy kan bid vir ander mense, dan sal die Here jou blydskap volkome maak. Wanneer jy bid vir ander mense, dan bid jy onselfsugtig. Jy kry niks uit die deal uit nie, maar jy staan in die gape. Daar's niks beloning vir jou nie. Wanneer jy bid vir ander, is nie vir jou om iets te kry nie, maar jy staan in die gape. Maar die Here wat ek ken, die Here wat ek dien, hy hoor jou hart en hy hoor jou intensie. En terwyl jy vir ander intercede, dan kom hy vir jou ook deur. En die Here sê